Kamsalo inavi ahunaki tache mucholani tsalo ketani kini namukubidi ishi Ayeghiqha sasa Kithe akoto kami pisani ahunaki tsuho ashigani tsalo lo expo sasa Kithe no pikyuno kugo United States gaku presidential election kikishe lo Donald Trump no toklo shilvekyulo pano pikyuno agummi kona ni pithiveni pi igona pukapcha chikimu alho kimji lakhi akiwongno alhona ikhu sishotana ikhakhetse ipi ninguno United States gaku presidential election kikishe hipolo toklu shilkyuye United States gaku khugililo paktakyu lakhi shivai ipi United States gaku presidential election kikishe hipolo Donald Trump na toklu shilveki gonga kutami gaku sakphemi kutomona akishe ena agigihu Donald Trump savai ipi ena itagi igaku prime minister Georgia Meloni ge Donald Trump akishe ena agihu pasei ipi ena lina Donald Trump sasu lakhi shano United States gaku ngo Italy gaku kama dolo aksau kiviu gaku shipen ki wona igona pukapchani ipi India gaku mi United States gaku la khusuveki politician JKP mi lakhi Vivek Ramaswamy no zgashkiulo pano pikiuno New United States gaku presidential election kikishe hipolo Donald Trump na toklo shilkiu hipoye pano badass lakhi shilkiu gongna ke ipi New United States gaku mi timi kumzna New sakpeo Donald Trump momo badass hitoikyu ningna aveu pushani eno sakpeo hitoikyu nigaku na aveu pushani ipi Donald Trump ye ite ampel hotsni tache shivai ipi akikishe hipola Donald Trump no toklu shilveki wongno United States gaku President Joe Biden na White House office la Donald Trump kusana akishe akikihu pasi ipi eno Congress mkola candidate lakhi shakyu Kamala Harris ge akishe eno agihu phone call na Donald Trump savai ipi eno ovekyu salolo United States gaku President shichekyu Barack Obama ge akishe eno agihu Donald Trump sai ipi ahunaki sugo ashigani sololo Reuters sa Kithe no pikyuno United States gaku mi kiptimi lakhi totimi kul hovekyu ye agazani sololo no United States gaku Democrats mkolom ki hisuvai eno member lakhi shilvai ipi ahunaki sini anigini sololo Al Jazeera sa Kithe no pikyuno Israel gaku wushimi kono ashigani puto sololo Lebanon gaku capital Beirut phuglo bom vesuvesi kiulo timi lhobidi vekhipitiveno timi lhopungukuthu izawai ipi Lebanon gaku Hezbollah galm kono amkhulu kiulo no Israel gaku Tel Aviv phuge apel Israel wushmi kono ngoche kiu a lakhi bilu ipi kiulo drone bom tomo vesuvesi ipi ikimo Al Jazeera sa Kithe tileno timi khije vekhipitiveno khije izawi kilo pisumo Lebanon gaku Hezbollah galm kono tileno Israel gaku phugi kataw Haifa phugi lage drone bomb khami vesevetse ipi ado kami thiu Israel gaku usmi kona Gaza Strip yege ahu Jabalia refugee camp phivlo bomb vesevetse kiulo Palestine mi timso vekapithivai ipi eno timi pungu izawai ipi ado kami thiu timi pungu izawe ke ko Al Oda hospital shikipivi kilo sawai ipi ahunaki sini anigni salolo NDTV World News sa Kithe no pikyuno Russia gaku ngo Ukraine gaku na agusha kiu hipola North Korea gaku gushimi timi ketani chikini showno Russia gushimi ko kupu kiulo no Ukraine gaku sas akumtoshia agushi hutu veki gongno NATO North Atlantic Treaty Organization gaku mkolo atosha kiu Secretary General Mark Rutte na Russia gaku ngo North Korea gaku warning savai ipi itagi pano pikiuno agaku hikmana kumsa lakhi shano Ukraine gaku sas agusha kiu hipono European continent yegala agaku tomo akpuna tsikiu liki kumopu United States gaku ge kupuna vai ipi Russia gaku ngo Ukraine gaku na agusha kiu hipolo North Korea gushmi kono Russia gaku kupukiulo no Ukraine gaku sas agusha kiu gongno Russia gaku no advanced technology namga tomo lono North Korea gaku kupuchikiu hipoye NATO North Atlantic Treaty Organization gaku kogangno igona akum sapu lakhi shivai ipi eno United States gangno ge akum sapu lakhi shivai ipi ahunaki sugo ashigani sololo the Indian Express sa Kithe no pikyuno agizani sololo India gaku Uttar Pradesh states Noida phugilo
Greater Noida IPQ Sala, private consultancy firm IPQ lo, Akamlamio Kongo, director no, party Kapu Kamsa Ikiluku lo, Ko, Panona, Shomzavena Kamsa Den Siku lo, director ge Shomzavena, Totimi Dola Lakia Akwaye Kumolono, Buveku no, Lim Lokemove IPI. Klena director na Livilo PQ no, Salanamu, no police miokola complaint snippy, Kumsaye, Akumla Hipola Oje Kihismonia ke IPI. Ikimu totimi tipuna police mi okolo complain sive ipi eno tlena ado committee police mi okono panongvo director tipo kalvai ipi ikimu the Indian Express Saki Keno director tipo ngo totimi tipo je pismo ahuna khe sni anigini salolo Republic World News Saki Keno pikiuno katani kini no mukub dimpe United States ga ko presidential election ki kishe hipolo candidate laki Kamala Harris na toklu shimla vikimo United States ga ko president Joe Biden na Kamala Harris akishe sei ipi United States ga ko president Joe Biden no pikiuno new United States ga ko vice president Kamala Harris ye phui thai kyu sakpeu laki ke ipi itagi Hindustan Times sa gi teno pikiuno United States ga ko presidential election ki kishe hipolo Donald Trump na toklu sive kyu gongno United States ga ko Pennsylvania states lo Philadelphia phogimi kongo Illinois states lo Chicago phogimi timi kutomo no panung lokamo kyulo no igona igau khave ipi timi kutomo Donald Trump so amlokamo kapo dola amtala puthwagi kyu to timi lakhi no pikyuno ninguno Donald Trump ye Philadelphia phogi hipola igin kyu ye akum to sela khani ipi Ningo Philadelphia phogim yakona toti mi sa sa akamla loksa shichekyu shaya kumza apipilona kimechimo kyu Donald Trump ye ahloku thu lakhana ni ipi timi tipako dola kiptimi laki Denver Robbins ipikyu no New United States ga khumi timi kutomo na timi hitoi kyu ki shalve kyu ye achipi kumo vai ipi itagi Donald Trump so amlokemo ke ko gola kiptimi laki Lendi ipikyu no timi akichiuna Kamala Harris vote sikimo vote counting kamla mi kona achipiulana vote kamse kaunshimo vekyu shagana ni ipi itagi United States ga khumi timi kutomo no pikyuno United States ga ko presidential election ki kishe hipolo Kamala Harris no Donald Trump show toklu shimla vekyu hipo ye new United States ga ko president Joe Biden gong no ke ipi ku gangu pana election ki kishe hipola humo ke pusha ye ki kina Kamala Harris pichebe veke pusha ke ikimu pana adok shwa vekhapes ngovena ado kitila dolono akiki she hipola hupen ke gauno Kamala Harris piche betske ibi ahuna khi sni anigini sololo ABP society keno pikiuno timi khamna India ga khumi Bollywood film to molo actor JKP milakhi Salman Khan warning seveno angkalana guka tomo khuche ke toi India ga khumi Bollywood film to mola actor JKP mi shakyu Shahrukh Khan vlog warning seveno angkalana guka khuwai ipi eno tie India ga ko Chhattisgarh states Raipur phugilona phone number lakhi ikyu kiptimi lakhi no Shahrukh Khan vlog guka lak hopungu khuwe ipi ikimo Bandra police station la police mi okona phone call tipo ye khilna ikila ithivena ado khamithiu pa galwai ipi Shahrukh Khan vila guka khukyu tipo no pikyu salanomo Shahrukh Khan no guka lak hopungu sumo ke pusha ye ino pa pithivena ni ipi etagi pano pikyu no nie ije pismo ke ikimo phone number lo ije pe ikyu Hindustani ipikyu yepe pa ke toi Shahrukh Khan lo kusavelo ipi atsala khamithiu police mi okona pulup sa kyu lono tim lakhi aje faijan ipikyu galwai ipi panonga timi galwe kyu timi tipo ye phone number ikyu ngo pau number tipo ye aphipi shage ipi ahuna khitso ashigani sololo expose sa ki theno pikyu no Gaza ga khula Ghana ga khu president jutho statue mla phelve kyu ye Ghana ga khu president Nana Ado Dakwa Akufo no khakhwai ipi eno pau statue mla phelve kyu tipo ye Ghana ga khu secondi phugilom Eifa Kwanda Regional Hospital Shikipiviki khago phiviloke ipi etagi Hindustan Times sa ki theno pikyu no ovekyu pini dola actor Salman Khan vila angkalana guka grol pungu khukyu timi lakhi ke galwai ipi paje bikharam ampe shigikini ipi
paye Rajasthan state mi kimu pauna Karnataka state Haveri phugila ngwa kelana police mi kono kagal vai ipi asa ki tino pikiuno paye India ga khumi timil hoksa gangster JKP mi Lawrence Bishnoi sas kumsa lakhi shi chekiu lakhi shage ipi issue sa ki the hipado nom kum chishkim thi